Pozdrav svima ljudi, evo još jedne kreacije koju sam napravio. Sad ću vam na brzinu pokazati. Tu sam lijepo ogradio okolo. Tu se sve može proći iza. To je jedna škrinja mala. Ovdje je mali stolčić, bazen. Ako je rak rana. I to je ta kuća. Pa ajmo ući u nju. Da vam pokažem iznutra. Tako, to je ta kuća. Možete instalirati ovu mapu preko Maps for Minecraft P. Aplikacija stvarno radi. Odlična je. I tu se sve može napraviti. Tu sam mali balkon napravio. Do tamo se isto može ići. Oko cijelog balkona. Posvuda. Tu je još jedan ulaz. Tu je neka mala sobica. I to je bilo sve od te kuće. Sad sam da vam pokažem kako izgleda izvana. Ako ne želite čekati, premojte video par sekundi. Evo, to je tavan. I sad ajmo vidjeti izvana. I to je ta kuća. I to je bilo sve za ovaj epizod. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. I lajkajte, pretplatite se, komentirajte je za još ovakvih. I naravno instalirajte moju mapu u Maps for Minecraft P. I to je bilo to. Hvala vam što ste gledali. Pozdrav!